Allahu akbar. Yawm bila mafleka fo ko ni besla boko kitabu kono katla kaunga actualité laje kaunga waqi u fleka anjugo fleka nga du fleka nga jew flek. Allahu akbar. Chena anyina na kitabu inkono ko illa man rahimallah wala tajassasu akana yonsu ko bisu tajassusu korait we juguma nyinini de adama dela nyame roro arab kana ko tajassus o ye ka juguma nyini mo la ete ka maka nyuma nyini o te tajassus e koy ka adama de ka nyuma barobo o te korofale koy tajassus ko imbe juguma de no fe wa ibn al-kira ko kuma me ta'rifula sallallahu alayhi wasallam ko akana nyo zogobe ka nyon lebu yini wala yaghtab ba'dukum ba'dha addo kana do korofo la ilaha illallah ba'dukum ba'dha ko addo kana do korofo awslama dama innamal mu'minuna ikhwa nasoro jogo min flala ni jogo do ne ba fa ka dla ta de me ka bo alake taski kan nasiha dama الدين النصيحة تاسكي كقولنا نجيا كاي أولي كارسي فلاني منا ني على تنفي كراتني في عبد الأسرى بالحكمة والموعظة الحسنة لا برو بوليا كوفي فم فلا دولا كليندو إما يبقى فكا إيرة سانغورا تاكا جيراني نجوغو يمبي كارلا تنينا والما يبقى فكا أما جيجي مغويرو أو يبقى كارلا وبابونا وطادون وني ني نمبالا كورو فلتي بوني فلا دولا كليندو o mumini tiketi na hina kumbela ibi grala de ka boro yini ala ngane akembe ka baro jaladi akembe niso jala e mana sigi yoro ba ajugo o lakale o to konda je o e ka mangutu chien ala kira foli mi ko islame be haramu ya islame yoka akana folo adambe ajuli kira ni sabadi fo ardu de adama de mangutu o de ardu yi kana mangutu chi ko addo kana do korofo ala soro laka tamthilu do ke ay tashbihu do ke ya e ko lajabani ako ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh kono ko yali awdo ba kanu aka balmake shu soduwa kamuruta kisigi bagan shu kote de adama den shu ya do amena ka baro me amba fo ko tukoro mo do be jamana do mo be obu mo so dun ala kuma foli dama kuma shibice akuma foli na alameni dama farkan shibice adama de sugo hal na sura nyene ma de kadgera ka sugo dun jango ashu adama de shu sugo duni ko abo fewa ala yo de ni korofoli suma nyoma ko chefle korofoli ke kutu ala kira no fe jamana mige nana se bagan judo dale to lema to mo dombala ko ala kira ko ma fla ay ama fla to fo ko karni karbe mini ko anfle ni ko aina dodunna we nyon fle ka kira fle ko ko kira ko ko mina ko sayna ko o kaf ni ngafsuwe kadaka ni baga ni fenda gale shu adama de dun sugoye haramu yi hal ni anya na makandige asugoye haramu yi bo baga dun no kun kandige la mi o shu sugo balika do e jufa yayi te no kun kandige la o sugo kun daga na adama de sugo daga sugo fo itola jango ashu sugo kadaka ni kuni ay ala korofol ni shu sugo duni bonyon fe atikite oni maminte ya be ko ma salé ako be ba shu de kassa onge ma sugo dundo de kebo de la ala yere de ani ni de bonyon fe ko yali adoba kanu aka balmake sale shu sugo nyimiwa ko adu yo kon abo kon tugo mina de ko ni wale ni ode kaka ala ka tashbihu do ko ni wale no e makorofo ko ani shu sugo duni de kaka ibalmake sale ima shudo de ay murude takasi afa ba shu kaka sugo tike kan ko yali abo fewa fakarihtumu ayo ko masito fe
ko kuma na to fe cogo mina de oni nde kaka ala sura laka aya kunjeni jumeyi ako taqullah aysra alani inna allaha tawwabur rahim ala de ye tubi mine masai ala donc an chama bala ko ala ko ala de tubi mine masai aysra alani aka wali ndabla ko ala de tubi mine masai rahimun hina masadu oh ni ala ye min foy ala kira ye mun wala sallallahu alayhi wasallam ko dondo ala kira ko la ilaha illa allah ya do ango kuma damne na ko akhtaru min az-zina wa shurb al-khamr o kuma boyene haklima islam to ma korofo da maka maka foko e ko jena kala ko e faratika boye wal ma ko e faratika bokatme dlominaka ni ka ya bara de mimi jigi kono shaytan fe wende ka fo jurum ko bayre ma ko dama o de golwi ala kray min fala ya do kray min fo jena la wajmen la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ko jena kalati jena ka ba ke kuma mina ka sura mu'mini do ko ray a kariyara ki bon jena ka kuma mina ko ni o kuma ina limaniya borala pew ngam ma korofo tala ala kray o fo fo to meina ako ya ma'ashara man amana bi lisanihi ولم يدخل الإيمان قلبه ننداي أبوالا دي كو إتاي أمد دويلا فلويري ما جلون بالا كوي أفول دي منجان بس كيفون فناي بيل لبو أفول بيجليا أكو يا معشر من مغد جمكلو أسلام جمكلو إسلام فصون جمعون من آمن بلسانه ما من لمن يرى نون نوي ولم يدخل الإيمان قلبه لمن يمدو جسكونه لا تغتاب المسلمين أكن أسلام وقرفو الحديث سين باجرا جاء منافق دك بارك أدم ديك دوني قرفو ليريكا كي جوي منافق دك جود kadaka kira wele bla akeba uma ko mamunu liman yara nun newye liman yama do duskuna o junu al munafiqun wa munafiqudi uku liman yara ala ko chende wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin mu'minun ke ya fo dala dama de ku dambe alala ko bana umunu liman yara ni an newye liman yama do aduskuna لا تغتابوا المسلمين أكن أسلام وقرفو ولا تتبعوا عوراتهم أكن تولبوا نفع أبنا كافوكون نمبالا نمانغلون دالا أباكدي أو دونا kwa bake ko edeki dabwala ato anamache abaro boli nde ko oto bo isembwala ولا تتبعوا عوراتهم وكانت غسلا مولبو نفع فإنه كيكانو من اتبع عوراتهم كوني ما من تورس لا مولبو نفع على كده بكيكا محمد صلى الله عليه وسلم كوني ما من تورا سلا مولبو نفع تتبع الله عورته كو على ربي تو وتكلبو نفع ومن تتبع الله عورته كوني على دنتقرا ما من ليبو نفع يفضحه في بيته وعلى بوتي ليبو فاك صوم انت ما يفوي دون با دوك اكو ما دوك مبي ليبو كنتو لا كو ngaw تقرا مغو ليبو فولي نكو على نانا ليبو بانغيرولا abikede fakama tadinu tudan ibina to mo ta folla ala kan kika ndanga e kabaro be karsa he ngo dom so ngonya mo debo bulu karsa wa he amsom babulu he ngo ayi dingilinde soro la ka furuke abito la ka to la te dron dobta ki ka du kono minga jugo be no kere ni dadi ay bi dadi de parce que ni ki ba borobo mo wa do ko e kon da e dadi kadi ete e reta ande ta kalama adama de islamu yon sutura de yinne adama de tala lebu ekoy ben kari lebu yini ka fo enta mati yereta yini ka fo ngambe be wal lebu fo de la ambe be wal fien fo de la jamana yere ka dese ka jongo wal tien fo de do ebe ma wara de ta tien fo nete yere ko ndew aka sota ko ndew ibal mo to ko ndew ko kuma ni tukura mo lebu no
abato ala labla bi jonsoro ala bi lebu koni edum ebi tukuma munu lebu no kuma do webse ka dese ka lebu sorula ni ala yu sutura ni ala yi dese wula ngani ala tukura ma o ma no ko ala bi lebu al ni bi ka shongo no lebu bi soray oh ala krayni fa sallallahu alayhi wa sallam o ko ala krayre de ye korofoli tarifu amena sero mema ala krayre de korofoli tarifu ni te fe ko tuku ka tarifu yede ko dondo ala krayre de ko aka sahaba mu sallallahu alayhi wa sallam an jama min minge boday korofol de nye foto fle ko dondo ala krayre de ko aka sahaba mu ako atadruna mal ghiba قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره فقيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم من الحديثين كدوندو على كده كو كا صحابه صلى الله عليه وسلم اكو اتدرون ما الغيبه نكو با دون كروفولي ميوا قران يا الذي كبو كروفولي ميما ابا دون ميندو ko ala na ka kira de bo don sahabo ko ala kira bo yano de na wi nyinga lu mado la nu ba fe no ba sigi ala na ka kira ko Allahu wa rasuluhu a'lam wa karam ala kira sallallahu alaihi wasallam kira kuma ko dhikruka akhaka ko ki balma ay balma de do maslam al muslim wa akhu al muslim islam balma de islam ko dhikruka akhak ibalma ko foli bima nifin akofe yakrahu abfe min kon era donaye ni me atijaye don ba ko de la sa ko sawa'un fi nafsihi أو ماله أو دينه أو خلقه أو غير ذلك كو إيو مين فسو ناتي يا مناتي جاي يا فو أيرة دلا سو أيرة كون دلا تشو يا فيه دفو والما يا جو دفيه فو wali fiye do baka dina na no ya ka sili ketugo wala ka qur'an kalan tugo yode fiye fo walma abulu fion ya muso de fiye fo walma ya de fiye fo wal ya halaka boli fe lagoshi wallahi don ba ko koni bebe korofol ko ere na fora ke gani mobli ko ate sanga nabli akadia ni mai femi me atijai ko ka ibal masla me ko fo ni femi na ya me atijai yado min am to ga minga dalu o refle ko inde bila ko ati nyeni fa anyena ni miye ka korabis apika nyeno damade ko we kira yininga kuko in kana fi akhi ma aqul min bala ni ne o defo mangalu ndala juguma min bala nye tien defo nya jugo defo wal ma nya fien defo mangalu ndala ku ya kira yininga wala ko kira ko oho ko min bala yere de ni yo fo ko ode iya korofoy kun ngam min dala o jmenyi afo ma ko buhtanu bahatta ko koroye ngalo njugude tike kadala wa anga dalu folo de fleni hene ngalo ndala halna rabbi amba foy chendo imangalo ndala kili wa fana israel mate koy ibsika fo yere nyina o ikinga ketidi note mpsika afanyena o teddalwi awa mangalo ndala o fana teddalwi kadamuga sheria mani shike taarifu nasoro ko kira kungo ka fenfo ma ko fe tsika mi voanyena angani kuma ngbe keddalwi nga kira ma fote kira ko nya foanyena ba torodi hal ni demfladu ni kuma foanyena ko na tijai ko de toy ko krofoli ayda ko doy ngonya ko e butanu de o ya to hasanu ko نجمينا الحسن البصري أكو ذكر الغير ثلاثة الغيبة والبهتان والإفك وكل في كتاب الله أكو عدم ديكا نيمان إسلام يكبروا تاكو فدرون كو فين سبب دولا كيلو
kana ɲuman tɛ o tɛ lakale min maa ka ɲuman baro b'a kɔfɛ maa si t'a fɔ k'o ye juguman ye maa si t'a fɔ ko n'i ye maa mankutu ko n'o fɔra a ɲɛna k'o b'a tɔɔrɔ an t'o bonda kɔnɔ kuma jugu minnu fɔ adamaden kɔfɛ Hasanu ko saba don ko fɔlɔ ye kɔrɔfɔli ye filanan ye buhutanu ye sabanan o ye ifku ye a ko wa saba bɛɛ bɛ Ala ka kitabu kɔnɔ ko ghibatu o ye jumɛn ye n'o ye kɔrɔfɔli ye k'o ye jugu yɛrɛ min b'a la dɛ e b'a la k'o de baro bɔ k'o ye kɔrɔfɔli ye min t'a la k'o fɔ k'o ye buhutanu ye ko dɔ in ifku ye jumɛn ye min kibaru ser'i ma e tɛ fɛn kalama Ala dɛ nka ne m'a fɔ minnu ye nkalon da kira muso la ko hadithul ifk kitabutigiw b'a sɛbɛn ten e kuma dɔ de mɛn a kun nka e yɛrɛ tɛmɛna n'o ye ten i t'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn o ye ifku ye ko adamaden kofɔli ye nin saba ye hɛrɛ t'a saba si la hɛrɛ t'a saba si la Ala ka bɔ da kɛ an ye أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ابتغى مدن بودا كوكرفل دو بدعة أما تولى سبيدني على سنة واتي كون بكاتا ابتغى مدن بودا كوكرفل دو بدعة أنا ودغالي نونا دوبي ودكرا صوبي كوكرفلي سبب كروتشاري أنفيا ما تامن باتا بلاو كونو nga o nyebena fiye don bo ko kumana ibina don ki tay ndo doy don bo e point woro deta fen woro ko korofol bi daga la la woro la ko ye fe min ke korofol do de nga shariati nominal ab ko sharia fol mi ke ko ka kuma nyuma yelema mo ni yon celi islah ka fo ko tenna mi maye ka kuma nyuma yelema mo ni yon ce wala saku ka keleba o iti jurumu soro la tuko mina ni ka ngalo tike o seve iti jurumu soro ngalo la tuko mina ye fen worota ambo ke ka kuma kunje afolo o ye mamba feka shakwa do عند السلطان او القاضي التظلم الى السلطان او القاضي ونبيه iba fe ko de bi ni mache ay to ni do taki segere ay jogo do taki segere inna mbe kiritige la fei o nyefolla wali inna mbe fama o fei o ko nyena bolla o mana o nyefoto ibina atigi ka juguma min la kala ay ko minge ko o tiddo korofoli kono o yoroida kebe kano ke ita imbola yaran yani yela ko kuma yan fe amma ni vo ka sadna justice la kuma mun vo ko yara itain yara tani wono bashte aflana الاستعانة على تغيير المنكر ko wale cejugu do baka skidala ka bisiga yelema do akula akera we fama isaw akera dugutigi do saw akera diine nyemo do saw absika kojugu yin kele ka bo skidala mado kembe ka dlo fere damne wali mado kembe ka chambruni do labe muso bitu ka doye mado be ka kodo labe kana deme nyini wala sakata ko nyelema o kuma ne nana fika ko nyefo ko o nyefoli o te korofoli kono karo ke ita imbola fila asabana al-istifta'u waye fatwa yini kodo temena yini balmace kodo temena yini musoce kodo temena yini barake nyoce ay wale doke en nambe karamo yoro ba fe ka kiri de nyi hali ola don bo ikma flafo do ko ni ya la kale kariye ni ndeke akire jmeyi ko ati do korofoli kono hal ni ya ta tokoma nga don ba do ko atetta ndogoma bo kika fo ma taqulu في رجل أو في امرأة فعل كذا أو فعلت كذا كي كافو تقولنا كو مسودو أي نين ديك كو كيريد مي كي كان أتاتوما دون بعد تعرف نيا سبنا إتاي من غنوا أو نيورا ينايا نوي كنا فنيني أنغانجان دون يورا لده مادو ناون نانا دين ينغال لامون كلو دلaka faraka
wallahi ni do yɛrɛ y'u cɛ mangutuli daminɛ e yɛrɛ bɛ kabakoya e nin furu nin ma cogo di nin bɛ nin kunna den saba den naani b'u ni ɲɔgɔn cɛ cogo di e yɛrɛ filɛ ka min fɔ ni nin bɛɛ b'a la sisan bɛ sɔrɔ a fɛ yen ayiwa a naanina تحذير المسلمين ونصيحتهم كسلامو سونزرا كبو مودو تورما اني ككوننجيا كوي وكوننجينا مثلا ارنيبه كودولا اتورو بنا سيسلامو با كمو بوا كلام علي حديثا بون حديثا كرامو كا tajirihu bi doni mbunda de la basra sa kramgo do re kitabu dula wo mo do ka shakhsiyata wa fa karsa kuma ngaloti karsa ka durushili kumai unanyo anaw wala saka hadisa tietiya ko onyena bo alma akar sakani walin abido flanga fuya kono wala abido bid'a kono wala abido ni ngono ka konnan jiya ke mo wi nga hali ulala bi juskun donde parce que ale bara juskun joro babala hanni nasiha yinni fe mado ba afrika mado dimso furu anna ke ka konnan je yakai wal ma ba afrika mso do furu ibi min dom so ina kasuro hasidiyete hali kelamin bina che kano faraka ibi min do ini ala chela ibi dawma mana ni konnan je asradu ani ka islamo kishi ka bo toro doma o nyefoli ko o teddu korofoli kono man kelingele be magobe wala dola wati de tseko beke ngambado anta famba fana ateni mono nye nukta min fo wanja mambe korofoli kaka daga anire hal karamo kunda o en yoroinde ko al mujahiru bi fisqihi ko mam ngelido kaka fasiya dakeneka ko fasku korofoli ko foitala ko moru ka boday he ko fasku korofoli foitala ba andoro fasku korofo ina fanana ma sebe korofo kodo be fenda la man akeli netew ekine koloshi dron don bo yo defo ko hali kafiru korofo li ko na jonina ila wa islamu korofo ibina cheni kala korofo li no kere tabulo ko alla ba ibina hali nyeni kala korofo o enfant baka dalu de fleni ko fasku korofo li bidaga don bo ya fara korofoli dagalunga gabe shart a shart yejmay ko atiye mi mbangi ibo dama defo masalan mami wula fe dora bi chezini bodron ka dlo butelis ga kere fe ka verski aka dudalay wala bini ski restaurant wula fe mo bitte mala mo ta ka dlo mi dugo ko ma ni yo tigi ka dlo mi ko barobo akofe iti jurumu fo isoro la o te korofoli mambe sigidala abe jena kula kene jala ka ni muso be fale be ba abenye bala ata dugo mala wali mamino ay kuma langolo mbangi aka kuma kauna ay molo bali kuma ubangi ka image uboka fenje jugo ubo mana o kuma olu o feim baro boli atigila o ta harami o ta korofoli nga abe dlo de mi ayo de bangi fasku do ni dlo mi na de ko aka dlo mi dama de baro boli bi daga min do ala o dlo mi na insa abe duguma ko wera mununge abe jena mi nge na bo dugu ito barobo na dlo mi abe na minga msola sokono ito barobo ad minga de la sokono ne boro kalama ito barobo o shiti do daga le ngono ay mi bangi psiko dama de fo ko fe ti juru musoro na ngon misinga a generaliser ka be fara nyonga e ko fasku do ko foi ta korofol la krawo ke femba la de fenda korofol mina we aye mi bangi keneka ni maya ka cheni ko mi bangi ata dugo korofol te ula we adurna a worna na laba o li ta'rif ma te doni mangutu minde ma do be mangutu do jaru kuna were jembena u te kele rekal ni nana sigidala tanke ima foko karsa sebe nin chugo ina walma karsa bulu benin chugo ina walma karsa nye benin chugo ina itai ale dombe no de o faramba toka walma kaba demsema bandia to do jara kuna ni nana sigidala tanke imo fo itai o tayre toro an ya fanyena
ama fo ki gad la ka dala de ama fo afien do e ba daba kama ka ibse ka ye ka soro fien de nga ibe fien de ba la je ni tabe ni woro kono falillahi alhamd na ta ni woro kono anga tubi ngani ata kabiya anga baro wara wuni anga solution yini ayre Allah ala ba fo ko mamunu mu shi chie jouer fou ni fewna ni jouer do ni jouer haram yalende o tigi kon mbaka wati o ka wati kapsa makate me mambe korofol kon nakade ni min sera ka baraji ina ka wati kono o de matno bola foloy flana mimi tugola ama baraji sura ka wati kono ngama jurumu sura kono o be sega ke mambe sigi abe jeu ke telephone na jeu mununta haramu ye jajugu te foite abaka wati o kipenoy o kon ama fadlu sura ko ya ma baraji sura ka wati la ngama jurumu sura ngaw ndey ka wati jandamandama ni moka duyi ka wati kendamandama abe dobla abe dota ayre tayin serero de la vraiment adama temena sisa ibe mamin don ibo korofo iti min don ibo korofo ibi balmo korofo ibi siginyon korofo hali ini mamin te nyon yesraka ubina no ka kuma e ka fuye fi ka don ka soro ka jogo fi wa ante min kalama jambe kuma blaw ka we akeni la korofoli keli ana lameni manja nyona foni jaku ya bi to sigeroina yo fana fam ube korofol la e kon data la e kon zigimbe ami yon don sa ye keme ki dadinga mo be ube ka min fo mo ma ere sumu muya jango nu yele li jugu ka kuma mina ma do fi ere bi yele konoti mana ko lameni e fana شريك معهم في المعصية فرامبوكا على كتير من ينادو ني برودات على يكرفولي كبارك روتي واجبتي تويرولا ibi fele ke ka yele maka bo korofol la ni desero la ibi yembla ibi taka bo arola o de yinne do islam f wala ya rabbi alaka bodaka ay in jugo cejugo bay na ya mbella bo ya rabbi alaka anzania ka bo alaka ne ngolo shi ay mamun korofo ka koro alaka ya fa anuma alaka bodaka anuwi ay jugo munun fawla alako dla ula jugo nye kan yeru tanye ka farutaka alaka ngota ay mo ko duni munun bangana ya rabbi alaku ta ay an shi to min dura alaka angoloshi alaka ne ngoloshi alaka nzogolo ngoloshi alaka duani min jugo inje alaka mbalo aslamayak alaka fatu liman yak alaka ngi ala sabuyi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.